Kan dengan penpuli yang mengahne babi nyatip tang hendiat mendai berjerong dan kamban puli saw hajar pitch puli tang lailan da pio ikin de lailan pila sutu ke polisi barakawai ya ka report barakawai sengap kan puli yang ni kani kedon haka pitch ka ba saw hajar sispa kan nyau sengap kani kadai ka recommendation juga expert committee kani kadai ka ba ka committee ka ong de ben le komni ngan puli sur ka pareng ngan sa translate sa kasi Kaungkumne recommendation. The majority of stakeholders favor retaining the 1972 reservation policy as it stands. As it stands. Ngan kalah hasino ya kata. Kabamut makibabon nakita ki stakeholders kamut ki riusimet bat ki seng ki belawan ya selok nakabentakan di kakam. Kikwa ban pene ya kane ke reservation policy kumbakalong as it stands. Takamot kito ki HYC, ki KSU, BPP, baru kay ki blalek ban ya selok hantay po baka sarkar hantay po convention center, kamot kini baru kay hana kikwa ban pene ya ka kumbakalong as it stands. Kata ka de ka sentence ka panamkong. Kabaa. The committee recommends retaining the 1972 reservation policy as it stands. Ka committee, kamut ka expert committee, ka menjur, lane ka ajingmut, badiban penne ya gande ka reservation policy kumbakalong. Ka point ka balay, ka sentence ka balay ngan pulihan ni. A majority of the stakeholders the majority of the stakeholders support this view and any change would be vulnerable to judicial review. Kabamut man kibabon kini kibalawan ya selok, kikwa man pene ya kakumbakalong, namar kiting yo kamuan muslia kayeng kasyari dan kayeng bisar. Barka sentence ke babu rin jo kata ko ong ba ka expert committee kamsiam kinu kidaw badai ban revise dan ban review ya kani ka policy. Kini ki recommendation ki bami na kani ka expert committee. Pindan kampan pulia sa hajar page. Tang kini gila biang. Ki ong hana nimyo ki compelling reasons. Nimyo ki daw balay ban penkelano ya ka. Bagaraja pengi penkelaro ngiting. Yo kawan muslia ka judiciary. Tinggi hadian pengelai pulih kane kom ka parti ngimpriang ya kane talalay ruayang ngimpriang ya kane banyasay balay pengimlay sa ka all party meeting kane itang ka kam drama sudah laraday banyatay ya ka report jang ka expert committee hay kajaka ka babiyang tam kaday ha kayeng garbar day nanay kabangilajir kanang ni kineki MLA itu jongi begini tay, balai pimtre begini tay, balai fikir. Tehenrai menta, anda lakiar nak yang terbar le menle thau drama, khot yang isi ke all party meeting temannya pelut basa, ngim don kam. Nama kata kata ngim tre balai sekatu, balatip lupa babaro kini ki parti ki balai sekatu ke meeting ru, kila dai lupa Hansen Club di MDA, kila don lupa berkata ke sarkar MDA, bat naga basa yang keren ini, warga kongres parti ru kalau ada pediangnya kita ke recommendation. Ngitingi film pediang. Nak kata-kata ban syule drama bagai jai penriu ngim kuah. Nama kata-kata